Balang
ya no shikmat ka jing shikri dan benda ma ka jing duai drive ka do na pen kan tang ya la di shime ko mangalang ha ka ni ka por ablay ang khoi ka smang ni ka dry kan smen ka bo ju mun sim ni ka dry tap di ka ni ka chaka da ka jing tan ro ka ni ka kan ran la ba ka por ka ju mun sim ni ka dry bi kin pun sudah gin bentelino ni la di ki egi ka jaga ka por dai dai mo mun sim ba ka ju nyo chaka ka da non ka jingi kar khu gin shi bla jingi do ka bas tang da ko wai tung jis ni wai amen yen ni shikri lang yo blai ha ka po na pai ski de ka juwai ka ba sanspa san ko pra sanspa san ko pra sanspa san ko wei ka juwai ka barim para din jo ka ni ka jingwai na so ba ban khot ye 10% SC lalu ban ye lam ka bo pulin thing jo blai ba ban bo ha ka jing duai do pai lok up pai lok balai pinyap ai u blai ye pi menta u khot e is nei Jisu khat man sim ru ong wan ki angel ki ap ye pi bantan balai pin shipet lok sheret ke jingtim hab hau Jisu dan lang ban le im ada pidang artin ali wan jongo daladi pin shavi bat jing im pidyo ki jingwai ka san spa sun pra san spa san away tong inde yang ba tu pai lok balai pin yang Ublaya pimenta ukoti isnei Ujisu ukot men sibru ongwan Si angel kiyayam ya pihi bantan Kulapuro tuan tu aliwan no bentan
begini pendam lang haga jing duai haga ni guna pai si ngan puli katu kani kita khot no aktin ke jong blai kabalong kum ke jing pen kan mau ini wai pai wai baro ki balan haga ni ke Jaka bat ki bala ban yos yo nagni ki tendong jong ke jing sawa ngan puli ni ke benta pratli kita khot ki bala ban syam ki baning kong e nak citi ke baning kong yonis ke nong ke ba ar ke khot ke ba khat pra ki kentin ki bong kum ni ko khon hep kalong ke por ke ba khat du bat kum ba pila yo sngo bau tau bele persya yo kris uwan wat mentaru lamino shibun ki bele persya yo kris nang ta ke nyitip ba kalong ke por ke ba khat du ka benta ke ba ar ke sam ke ba khat sau ke de khot ke ba ar ba ke ba lai utrai ula jingo arsut na beneng yaki khon benreu ban khmi la donni em mano manoru bala shampang bala wat yau play baro kila sakmano kila kala jaklia langno amdon sho ubale babha em amdon uwairu ka benta ka balai na kitab jong Isaya kala nong ka ba sau ka de khot ka ba arhuar ki kantin ki bang komni ngala pendamno ye ki jing palat jong me ki ba komul o berben bat ki pop jong me ki ba komul o to phai shanga namar ngala sispa yami ka benta ka ba sau ka ni kam ki apostol kala nong ka ba sau ka de khat ka ba khat ar ka bang komni bat amdon ka jing pen im hano ha wai pat naba amdon ka wai pat ka kerteng hapo ka beneng ye ka bala ai ha peneng ki breu da ka ba ka dei ba on pen em yangi ka benta ka ba san kalong na ku Hebrew ka stiu Paul ki Hebrew kalong ka ba khat wai ka da khat ka ban riu ka bang kom ni Henry klem ka jingai amla ban pen so bhayu namar ka dei yo ta ba wan hajan u play ban ngai ba udon bat ba long ba ai nong ya kita ki ba wat yo ka benta ka ban riu kalong Hebrew hi kalong ka ba lai ka da khat ka ba khat ar ki kantin ki ba ai jing maham yangi to sumar ko prabangai yo ba kumno ri kumno kan don hano na phi ka donot ka ba sniu ka jing bam ngai ham ka ban phai din no na ublay uba im bat ka banta ka ba khadu ka long na ka la ban shem na ka kitab jing pen pau ka long ka ba arhuar ka khat ka ba khat ar ki kantin ki bang kumni hak mi ngawan kloi bat kan nong jonga ka don lem bat nga ban ai nong ha wei po wei baro kat bakum ka jingle jong u to blai on korkhu ya ka ei ka bangila sha skor ya ka tin ka bolo kran na prang jongi bat nginya pandam lang ha ka jing duai nyayu yemi ko try u blai ba don bor baro u blai jong ka beneng ba u blai jong ka kendo u try jong ki met ba u try jong ki men sim nyayu agani ka porno phai sni kan rat basbon di ba bis naya kamel yalam yang ikan rat kumu pai lang bala sis pa jom ikan rat bengila banyak don lang kum ni apa kan rat hakani ka madan ban ai ka jing ro bat ka jing shakri ban tai ka duman ka jong ikan rat hakmat ka borom blai ka ba khut ka jomi nyayu ko pa bi nam ta kani ka por ka ba kodor ka mela sha ini jisukan rat bengin mani like do jeme hapren ka maryang ka ba bha maka bengila ban snap bat bani i kana di kijing bhakor tam ki jame ke me ai ni ko mo pai lang jame kan ram ya nyu gani ka jan mit ka ba khodor ko try yaki ei ke baro ki kijing panyat jong ka balang ko try de kijing snei ki jame kan melayalam yaki ko pa bangila ban don ko ni atrabi sajisin pam bat kunjuru kan ra ban yo snow ya ka tin ka ba im bat ka don bor ka jame leng bau shak ki jame mela wan lam ko pa try ka ba kom kan ka por nga duai ko pa ya rabingi wei pe wei kat ki bala bandon na ga Jaka try bat ki bala ban yo snow ni ki tandong jong ka jing sawa bangin pen thali si por ka donut
ka basniu ba ka donut ka batlot ka jingi ablay bingin yo snow ka ay ka ba tin jimi ka kren leng ba jong shakri jami kan ran bagalong atroy kum ka jingbam ka ba ka jaman sim bagandalong do bagandalong snan ko troy bangila kan ran ikaban plu akmat jome bangila ban ing kan rat kum ka ding ka basmun nagaway ka rampay yeng shakaway ka rampay yeng hakaba ki rampay yeng kan kin im ki khon samla shrang ki khon samla kan thai kin im ki long pa ki long kme kin im but ki khon khana ji kin yo bor ko trai kin I ke jing tho pa kare ke jing kar men ke jing ablai ha ka kom kare ka por ha ka mangi pelong ye kare ke jing seng ko trai ye ka ban pan khle im pat kan rat ye ka jing swai bat ka jing klot ka badan ha ka balang hi ba ji man sim ke jing kan rat ko mu pailang jame namar bagi bor jong baman ko trai ke lawan ye ka ban kejap ni kan rat I ko kita ki din siap try kita sedang kaban kejap ini I ko mangilal malong malen ye ka jing shakri play ka jing kan rat ka mangim don show ka jing snow ko try ni don kami ka bor ka jing pathamai ka jame ablay nama ka try snai ka ban pan plo ye kan rat dalau jong man sem ba kho jo jame kan rat maka ai ga ka mangin yo snow ka ka jan me kan rat kan long ka bor ye kan rat mangin nang la ban ya shikmat wada prang ka perthai ka bro jing kar men ka perthai jong ki sni ki ba khadu nai a try kan rat mangin nang ban pan khra ela ka jong ka jim jing shimen bat kum ki ki sem try kar khu yaw shapi mi sajisen yawan ban boti u kan rat hakmat ka duan jong ka jing snai ki jame kan rat basbun hakama men tap yu ka snam ka ba kodor ka jame ablay na do na shin rong kre ado khong dong jak bat yang ilang baro kat ki bala ban yo snow bat ko dan hang ni ko pa Bingin yo snow kan rat mau men sem jame udan hapreng jongi ha mau men sem jame udan yo man la yai lai dut hakane ka madan bat kan rat basmun bingin yo snow kan rat ya ka khobor ka ba phla bat ka ban ai jing hun yang kan rat bingin la ban khe im thamai sachi sen pat leng ba gini snem ki banang wan bingin ang la ban shakri kham bha yame om sho kum ki bala dep ko trai han rai nang yo ka bor kan rat ka bor ka bam tu shak job bat ka bor jong ka jing mi pat ka jame kan rat kan ri jai jai ki men sem bat ki dono jengi wada preng ki jingale ki ba bon kan ran nginam khmet sho shiki pre ko trai han ra ngin khmet shame belong tan rai jong ka jing kar khu melong ma meu tau jing khang kan ran bau no barong lam ba jame on yo like in melong galanti bat ka jing shisha bat ka jing md nama ta trai isnai saji sen pat bat ka benta benang sa jong ni ka por ka ba kodor able na it khmat jame trai isnai banya lami no man sim ba khu jame kan ran habangin mi nang ni kan rat ngin mi kom ki bre ki pathamai bat kom ki bre bri yo man ni ka jing kunem ai ki jame kan rat kan thop nang ni kom ki nong sharai jong ka balang bangin nang yo bor kan rat ni ka man shakri me kalong ka ba kodor tamak khmat jame kan rat shemi ko mangilong ma bi ki jing trot jing ka ba bon sertap ha ka jing trai bi ha ka tang ka jame trai ba nong prim jing Jesus ni pan ba ni kerpa bi ki ni baro menta bat ski bom jikut ru amen kat bagi dang lum iki chi aingo sababan khat awen iki kon samla jaka balang umasa Theophilus lakian sababan wan shmat man ai ke Jowai bakar pang ke champi pada dir bedak lum iki chi aingo sababan khat ye Reverend KSM ni sababan penggentang iki chi aingo ai kan jing bor ke Jowai bala thawi kat kum ke Jaka jing kedua jonga ke jing dim ke jamin sim teng pun sim ki kum ki priu ngim habangi kedua jing ya ngimot pangila panjok ke bor tadi dari tang boleh bala keteng di Jowai ding tang mi bala marwei ha jing good lord men sim ka tingkak yu mano banyara anongan lek ya thu nan jang yong bakla nong shung ban thom yang na kamet kat lot ka du po men sim ka ki bisa Nay kaspa birthday tang
จึงแงปัญญาชาพราโอ้กัดบางาเดมขอเซลงัดว่าไงยังปาโดนโนหังตากระเป๋าจึงคราวจึงมีมันตาฉันมีงานไอติลูLangan yating pakitem Nij mi hadur yalpa Nan shating ayu kanja Milayat hachwa chonga Tanggoy ng namita Bangan long priyo panim tha Bangan chitang yami jisu Tang na miyo play jong na Minta na bread Ya jingi bakya Milong u play pala Mila panin kong yang na Mi ulong penkya Nong ap lang rot babha Kumniu blay bukpa jungi ubah meneng Isno ban aingo eme nama jogni ka sngi ga mamlapan yo angi Bat siteng jogni ka sngi Menawan rai kejat ki batulat ki jungi Nalagi jongki yen kisem Banginuan ban lumlang hakni ka Madan Haga bangin yo ban bani ban syakri Ban pendan buram ye ka kerteng ga jongme Lingba ki jingruai ki jingduai Ki jing ai syaka kam ga jongme Bat khamtam Ye ka kubor ka ketien jo ka jing pen em ga jongme Lingbao jong syakri uba kodor u jongme Uba men penyeng ni ka por Ban pen snow ye ka ketien ga jongme Nagam ta jong ilang baro Trai si benta jo ka jing syakri Hakani ka por ngiwan ra ru ye gini ka jing ai Kibarit kibang ila a ni ai syaka kam ga jongme ku trai Ni ai ngo eme ablay Naman melong blay jongi uton rai jo ki jing kerku baro ga jing em jongi Bat baro ki jingker ku ke bangiyo priang ga jing im jongi
kidai ki bawan na ka cat ka jing snake ka jong mi bat hang ne ka por ling ba jong kita ki jing kerku ki mam la kerku ini ki kam ki jing trai jing ta jongi trai ngi wan man ra ki ni ki jing ai ko trai kmat jong mi ki long ki jing ai ka berit ngi duai ko trai mi snake ban pen krau ki ko trai ba chanu ko trai ya ka ba ka balang kan pendon kam kan long baik na kam taban penyar ya ka lama ka gospel ka jong mi hasla jong ni ka kendo kerku lambar katai kini kecing ai pen ketang iki ko try di subat bat hikai ini ko try bagi nang la ban ai syo ka kam ko jong mi bat kham tam ban ai la ka jong kecing im sami kerku ko try kini ka por ko nang sa baro ya kini baro ngi duai da ka bas ngongo ha ka ketang unang pen im jong yu Jesus Christ menta bat su ki bam jukut ru amen. Reverend Chairman kini kelong ke jumpa mana Aga Jingiaseng kawa kado jong kani ka crusade jengi kalong sibit pandai kalong kapon Jrisaleiñ dadon riwaji kandon ka Jowai Presbyterian na ke Jingiaseng Ialap Balang Chairman long Reverend Inong Plo puli sedang berduai de Mrs. Ariodan Nyo special number de Mrs. Yarin Lalu Nyo bandong kicing engo bat penkentang nong Ialap Reverend El Nongro. Mungkin mau kita step menggip yang manggil kiwi in kisah saya atau kepor pementapan pedang ini. Di sisi negara keporo, nak penderma yang mensuai dengan why negara kepor, but mensuai dia dengan why pop Bollywood. Saya tahu ia testimoni ke jauh. Dia Bollywood singer, tone gospel singer. Yang kedua, let's say kita geruhindai yang kedua kita kejiguai. I am a disco dancer. Dia kejiguai ke berjuai, ke pom nambah, ke pom rain rei ublay, ke pengladur ke kejigin kejigu, but ulalong unawai ke kanta ke pom kejung ublay. So once again, I welcome Brother Benjamin for coming all the way from Mumbai along with your wife to present your song. You know that you are in the past are a formal Bollywood singer, tone gospel singer. And we do hope that God will bless each one of us as we hear the song. Take a kapor, makat isa kapor mo siya. Please come forward. Sing with me if you like to. I'll be happy to. If you will join me. Let's say it together. Say J! J! तुम्हें गले लगाना तुम्हारा साथ He wants to be your friend. केवल Jesus. He wants to love you. Only Jesus. Only Jesus. He has the power to forgive your sins. Woo. Praise the Lord.
बचाता है वो, मुक्ति दिलाता हमें वही है, सच्ची राह दिखाता है वो. Everybody! दरवाजे पर दस्तक देता है, वो उसका स्वागत करता है. Say it one again. J. Say E. Say S. U. S. Jesus. 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 Yes. He's the God who answers all your problems. He's the God who gives you peace, happiness, and joy. He heals you. He's an answer to your problems. He's an answer to all your problems. लोगों से छुटकारा देता वो, नशे की आदत छुड़ाता है वो, कैंसर और एड्स से बचाता वो, हर बाधा को दूर करता वो. Everybody! नशे की आदत छुड़ाता है वो, कैंसर और एड्स से बचाता वो, हर बाधा को दूर करता वो. मेरे केवल जीसस, और किसको को भी गले लगाता केवल जीसस. और किसको को भी गले लगाता केवल जीसस. केवल जीसस, केवल जीसस, केवल जीसस, केवल जीसस. सुबह शाम दिन रात कहूँ मैं केवल जीसस. सच्चा है एक नाम तुम्हारा केवल जीसस. हक वाला है एक हमारा केवल जीसस. करवाहा है एक हमारा केवल जीसस. केवल जीसस, केवल जीसस, केवल जीसस, केवल जीसस. शब्द पाप को करता मेरे केवल जीसस, और किसको को भी गले लगाता केवल जीसस. पाप को करता मेरे केवल जीसस, और किसको को भी गले लगाता केवल जीसस. Kevel Jesus, Kevel Jesus, Kevel Jesus, Kevel Jesus. It's only Jesus. My brothers and sisters, thank you very much. I was a Bollywood singer. I used to sing in films. Films are a very attractive kind of a thing, and I had done my post-graduation in business management. Brother, if you can come up, please. My friend Don, I just want to thank Don for all that he does. Whenever I'm coming, he makes sure that I have all the facilities and a comfortable stay and all the looking after. Thank you, Don. God bless you. Thank you so much. So as I said, I was a film playback singer and a film star from the Indian film industry in Bombay, Mumbai we call it now. Ngajuday Norway, nag-Jowai film, Minchua, Providit, na Bombay. My very first film, I'm a disco dancer, Zindagi Mera Gana. To juma, to nacho, or mere saath nacho gao. I am a disco dancer. Hey, I am a disco dancer. Hey, I am a disco dancer. Ito rin Jowai din ko ngayon, Norway po. Sing it, brother. You're translating for me.
But now I changed to, I am a gospel singer. I am a gospel singer. Hey, I am a gospel singer. Zindagi mera gana. Tajuba nacho, mere sat nacho go. I am a gospel singer. Papa parap. I am a gospel singer. Mintapan rin ng Roy Gospel. He's not a good translator, you see. Anyway, thank you, Don. And so I was very happy because they say in the history of the Indian cinema at that time, I was the first singer to get a gold disc from the record company for my very first song in the very first film. Bagatu di kapor sa penaptan mahato kapor balong nong Roy, bat bangalayo iya kata ka dis kabali ka kesian. And I was very happy because I just wanted to be a singer. Mga kemen si siya mga kwa si siya balong nong Roy. When I was small, Abang adang long knare. I just dreamed of this kind of a scenario in the hills. We are sitting, some people are sitting in front of me, and I'm standing and singing for them. Bat ngaju pos ni hukum ni, bagidon gibri khmat jonga, bat bangan Roy khmat jongki. I just wanted to sing, and then if the people clap for me, that would make me very happy. I just want to sing. Bang sukwa tang ban Roy, bat gibri khmat jonga kin hakti na muta jonga, bat katang lapan kemen yang shibone. When I was small, Abang adang long knare. I just stammer. Ngaju tlon man kren. I don't know if you know what stammering is. Katang gi so tu mo ni ban tlon ban kren. It's like this. Mom, can you get this? Okay, I know you want something to eat. Ngimla ban kren ben kumari ban kren ban tlon. I couldn't. And when I was small, I'd be in school. Bang abang adang ren ban school. Children would tease me, Bat kini ki knare ki ju khiben yana. and I felt very sad. Bang ngaju so sti ba. I told Mom one day, Bang awi me jonga awi kesni. Mom, I don't want to go to school. Me ngam kwa ban school. Please keep me with you because I'm only happy with you. Ngam kwa tang non ban pi man ngam ben non ban pi. And my mom said, Bai me jonga yo yana. son, Kon you have to study. pi hak ban puli. You have to study very hard. Pi hak ban da puli ba. And one day, Bang awi kesni. one day, Bang awi kesni. the whole world will hear you. Awi kesni ka pertegen yo snow yati. I said, Mom, are you joking with me? Are you also trying to fool me like the others? Ngong me ti syukan kai kum ta ka malong ki wei bakran kai pang jonga. Are you also laughing at me? Ab shiru hi nga. She says, no, son, Dong er kon. you go and study. Ki lek ban puli ba. One day the world will hear you. Awi kesni ka pertegen yo snow yati. It was Mom's prayer. Bakit ba rin tuwa yung may jonga. My young brothers and sisters, young boys and girls, Men ke parage jonga. I want to tell you one thing. Apa dia tu yati. Your mothers and fathers' prayers Ki tuwa yung mi pa ke jompi. are very precious. Ki long yung kodor ha. Never let tears come into your father and mother's eyes, and never be rude to them, never insult them anywhere. What you sha ba ki umat ken tuit na ki umat jomki. Because after- ke jompi, but what you pele ran ki. Because after God, Namar They are the- like no play. only ones who will love you for the rest of the life that they Nas live. pagi wei ban ye je pi hanu bakut ke jengien. Whatever happens. Baka tari ki kini pa kat baja. And so I thank my mother for being so kind to me. Dia sobu sibuk ne imei jonga mai. I went to the university and did my postgraduation in business management. Na let university bang lihat postgraduate jonga manage. I did my classical vocal. Bangla hikai ru kunu berwai classical. I worked in a company, Bangla train with company. went to London for 3 years, College London license. and came back to Bombay Hypas Bombay. because I just wanted to sing. Kuat taman suruai. And then after 1.5 years Hari cis dan citeng. of tough time in Bombay, Bakapor ka ba ba Bombay. Bombay is a very difficult place if you're very new. You don't understand because people are busy and we understand. Ka Bombay lagi jaga ka ba han man kibuli dibun kam hanu kat. And there were days when I had no food to eat Badan keski bang dan mam ru taman mam. and I couldn't sleep for a long time. Bang amla ban kren sibuk. But then I got used to being hungry Bat ngaju melien ban long masyarakat. and I could sleep. Bang ala ban kia. And my friends told me, you are such a foolish man, Vijay. Bagi perlu ngaju melo mobil. You will die one day. Men sayap ko Nobody cares. Don't worry. Nan No. basal ya ne. I said, but I have a dream.
Ringa oya ki bangadon giting pok sni. I want to become a singing star. Apa palong no ruai mo pauna. I have one film. Ngalan gawai ka film. I've just sung for one song. I've sung one song in that. Ngalan ruai ko giting ruai hanta. And this is one song? Bakata ka juai giting ruai. And you expect it to be make your life for you? Iberkat bakata ruai giting ruai kan pelong. You will die, Vijay. Men sayap Vijay. You have no money to pay for your stay, 350 rupees a month you don't have. Nam na bisa taman siru yo taga jakasa ka jome alfa sampu. One song's going to make you big. Iwe giting ruai kan pelong me wakrau. I said, I've dreamt of being a singing star. O wong ngalan pok sni wong long no ruai mo pauna. Give me a few months more. Ay nasa katok ni bra. He said, you're my friend. Wong kiri perlong You jona. stay as long you want Mela bansa kat mo. in my house as a paying guest. Kumu bawan kahin jonga. Make sure you pay me back when you get the money. Bangsa siupat yang ada Melayu bisa. After 5.5 months, Adin san bernai site. my film Disco Dancer got released. Baka taka film bangarwai disco dan sana pelai jaka. And it became a phenomenal hit. Baka long sisha ka bakrau ka kata. It hit the charts. Baka lakio ka jingrong ka jonga. And for many years, the song was very popular, even till now. But bon snem tu jingrwai ka long sisha mapaunam haduk menta. I was doing a television, Indian Idol, or I don't know, I think Saregama or something. In the television, they invited me. I normally don't do television, but I had to go because my whole team of Disco Dancer was there. Lain tu berpermi television bagi dan sibuk berwai disco dan saya kena nak television show. And Mithun Chakravarti told me, But Mitun Chakrabarti oya nga. Vijay, I've done hundreds of films. Ngalan sibuk tu lagi film. Mithun Chakravarti, by the way, is an actor, a very famous actor in the Indian film industry. Kita Mitun Chakrabarti di aktor po film India. He's just got a big government award last month. Minta si benar dang yo kawai ka award ka And bakal di India. he said, I've done hundreds of films, but whenever I go on the stage, they ask for only one song, I am a disco dancer. Wong ngalale sibuk tu lagi film ba nalayan na kibriyo gikali bet ya kami giruai bakata kalong disco dancer. Okay, I said, that's fine. And he said, you don't sing, you're only doing some other work, you're singing gospel songs. Dari memang giruai show minta berwai. So he said, I have to sing that song. Wong ngahaban roi na. I said, you have to sing that song. You're such a bad singer, I said. Wong ngahaban roi na teman roi na. We are very good friends, I'm just fooling actually. Long perlong. He said, what can I do? You don't come, so I have to sing. Memang wan wong ngahaban roi You know the word of God says, Kin jong play kong. eyes have not seen, Kifat kin pariyo. nor the ears have heard, Lani ka score kan slow. neither has it crossed the heart of man, Lani ka donor ka jong play. for the plans Yang tak jing that God has for those who love the Lord. Iyo try. If you love the Lord, Iyo try. God has plans for each one of you this Play morning. don ka jing furu na jong iwe. He has plans for you. Don ka jing furu na jong. Just be with God and ask Him, Don balu play but kali na o. tell me what I have to do. Ya tu yang na ke ay maran ban kan. He took me into the films Yung like perpoyan and na he, film. and he brought me out of Bawa it la penmi yang anak to serve Him. Ban syakriya o. For me, ladies and gentlemen, Nama ta jong na kimen ki para. it is the highest privilege for me. Kadai ka buong ka bakraw yan. It's a highest privilege for me, Pastor. Kadai ka buong. It's a highest privilege for me to serve God. Ban syakriya o. In spite of all the films, I did about 35, 40 films, Pastor. Dale umal live sa sebut dikit film na dan kita baro. Doing God's work along with you all. Ban try kam ke jong oblay bat piru kunjo. It's a great honor for me. Kalong ka burom ya. And I thank God for this work that He has given me. Bangayo yung oblay na kam oblay ay na. When my film became a hit, Para maka film jong na kalong ka. people called me from all over the world, Ban buriyo na kalang ka pertay. from USA, Na USA. from London, Na London. from Australia, Australia. for Hong Kong, Bangkok, Bangkok. Dubai, Na Dubai. all over India, Orang kau dari India. at the Wankhede Stadium in Mumbai, Na Bombay, stadium na Bombay. Indira Gandhi Stadium at Delhi, Na ka stadium na Delhi. Royal Albert Hall in London, Na ka toko hall, Royal Albert Hall of London. Madison Square Garden, where all the big stars, Hollywood stars, come and perform. I was invited to perform there. Maka tu ka Jaka ke maka bon kiri crowd kita ke laju. And I have lakot yang ngamen roh hanta. And I was doing this. Pangalia ya kani. Something happened in my life. Dan kari ka baca ka jingin ke jonga. My younger brother, Upara jonga. who was in Germany, Pada na Germany. he was working in a 5-star hotel. Di train tak hotel ke bahaya hantai. He was murdered. La penyap tu hantai. He was murdered La syak penyap hantai. because he was on the night shift Mau la train mi ka sini. in the front office
Hakta ka office ka jongu. At the reception, Udang dana reception. he saw at the corner of the hall Yo iya kendong jong kata ka kamera. there was some drug dealing. Kidang dijadi ti drug sangta. He thought the easiest thing would be to call the police. Umur ban ong baga ko bahaya kalau man phone kulit. He was on duty, so he had to do that. Udang dan duty yang tak betul tak phone ci kulit. But ladies and gentlemen, as you all know, Bagi atip hi langsung phone. drugs is backed by mafia. Baga jindi ti drugs kidang diberi ba syirkai bahadin. So when they saw that my brother was proceeding towards the telephone, bagi yo ibu para jonga ulai ban phone ki kulit. those days there were no mobiles that you could just take out of your pocket and ring. Hai ti phone bersama dan mobile phone dan tak kini kilan lai. As he walked up to the telephone, Para bola yah balik ban shin telefon. mafia came, Kita hai diberi ba they syirkai lawan. throttled him, Bat kila show yo. they killed him, Kila penyak yo. they dragged his body, Kila tan ke mek ke jauh. and they threw it into the lake. Bat kila breath kata kapung. He was my younger brother. Utaru para jonga. When I went to Germany to see what had happened and to go to his grave to offer my respects, Bara balik Germany ban tip ban pek ke ban jabat ban lek ka TikTok ke jauh. I saw in his room he had everything, Nai kamera jauh dan baru khat. but he was not there. Di munda nanta. And I cried. Bangalayang. I said, God, Bangong try. why? Balay. Why, God? Balay try. He was my younger brother. Unyong para jonga. Ladies and gentlemen, Kimen di para jonga. it is destined for man and woman to die. Death is a sure thing. The only thing sure is life is death. Malabu yo real ban ya. Baktakan ni kabatigna. And the word of God says, then after that there is judgment. Bakti jong mulai ba anong halin dokta kawan ke jingisa. And so I came back to Mumbai. Balawan pai sa Mumbai. I was getting awards after awards, Kalayo sibui kusnam, kaway films kusnam, kaway after kusnam. films after film. Kaway ka film, kaway ka film. Invited to the Royal Albert Hall, London, Lakot yang abang lay balay white kaleng. Madison Square Gardens, New Sa York, Madison Square Garden na po all over India. I was performing. India na Lebanon Roy. Big film stars. Bagi iwi binagi na But to my na crowd. heart was not at peace. Ndeka download pa jonga kam don jingso. And I thought, Bangala perkhat. there must be something more to life. Dan dia bilang palat pa niya ni kajing. I used to get money, so much of money at every concert I did. Ngayon yo sibon ka pisa man mga There's a lot of money in the film industry. Dan sibon ka pisa hanggang ka film industry. And I used to get a lot of money. Ngayon yo sibon ka pisa. My songs used to be at the top of the charts for six months those days. Bagi jirwa jonga ki jirwa halor ba. Bagi gwe bagi jirwa ni. But I had no peace. Dengan dan jingso. So I looked for some peace. Banas dan banwa. My film actors and actresses and music directors said, go here, go there, he's a good man, he'll give you peace, he'll say, pray for you, you go to this place, you'll find peace. I found no peace, my brothers and Ki sisters. perlo jonga ki balong ki aktor ki director ki nga ki lection ni lection tai lection tu pinyo ka jingso. Ndai ngam si lection ka jingso. And then some people told me, Ndai dan ki ba ong ya na. why don't you try Jesus? Bari persian ni Jesu. I said, Jesus, I've tried everybody and I've got no peace. How anyway? Wong ala persian sibon. Jesu. How Jesus? Kung no Jesu. But I said, I can pray. Ndai ngam tongan duai. I want to try Jesus also. Dan persian tong Jesu. And we prayed. Ban la duai. When they prayed with me and I prayed with them, Nang la duai baki la duai ban. I repented for my sins. Ngalak kala ka mamot na pagipok ki jonga. I found the peace that surpasses all understanding. Bangala yo ka jingso po pala ki Jesu phang. The peace that comes through Jesus Christ. Baka jingso ka bawan na mong Jesu Christ. He gave me peace. Muay nga ka jingso. It's my personal experience. Kadi ka jing maat ka ba simek ka jonga. Nobody converted me. Don ba pen kalaya na. But I could feel the peace and I could feel that somebody's there. Ngayon maat siya ka His name is Jesus. Balik ka tabong tawin Jesu. He gave me peace. Laay nga ka Jesu. Being a person who's a little bit studied a little bit and know the world, I've traveled all over. Kadi uriw la Jesu. Bagi puli baha bertip hasang ka perkay. I came to know that Nasdar bertip. Jesus Christ is the one and the true living God for me. Jesu di siya ka uplay try siya ka jonga. It's been nearly about 35 years. Bagi
I left the film industry at the height of my career. When you could get money, whatever money I asked for, they used to give it to me. I left all that, and I was given the privilege by the Most High to serve Him. And this afternoon, as I stand before you, I humbly acknowledge that I was given the privilege by my God, my Savior, Jesus Christ, to come before you and humbly tell you about myself. Jesus loves you. I have never regretted. I know serving God is not easy. I don't get this much of money anymore. I haven't seen that much of money anymore. But I found the peace. I found joy. I love to stand before you and give you the good news of Jesus Christ, who loves you, who can heal you, who can remove all your financial difficulties. None of us can do that. None of us can do that. But my God can do it for you. Ask Him and you shall. God will give you if it's good for you. I want to thank God this afternoon. And I want to tell you, young people, don't do drugs. Drugs is equal to death. I lost my brother because he was trying to save people from taking drugs. Don't do drugs. Life is beautiful. God bless you. Thank you, Don. I'd like now to sing a song with you, but I have someone very wonderful with me, the better part of me, and that's Rebecca, my wife. I'm going to ask Rebecca, would you come up and do a song with me, please? Thank you. Yes, she's been with me, and whatever I've gone through. When I left the film industry, she said we were passing through tough times and we didn't have that much of money. We'd gotten into a lifestyle, and my kids were growing up and we did a lot of money. And she said, I sometimes wish that you go back and do the Lord's work and also do the films. But then she said, I didn't open my mouth because I thought you were taking a decision and I didn't want to interfere. And so I'm so grateful to her that she did not interfere, because God has provided everything. He's not taken anything away from me. In fact, He's given me more than what I could desire, more than what I could have, I think I've got. And above all, I've got peace. I've got a true living God. Let's do this song together. Let's come to the foot of the cross. For the foot of the cross, ladies and gentlemen, my brothers and sisters, there is peace, there is happiness, there is joy. I'm telling you my experience. I enjoy serving God. I enjoy the film industry. It's a beautiful place, but serving God is something more beautiful. Telling you the good news is my joy. It's a privilege, and we thank God. Rebecca and me, we'd like to do this song. Thank you, God. चरणों में आए हैं हम, सुनने तो दिल की पुकार, तू जो हमारा है, जान से भी प्यारा है, पवित्र है तेरा
चरणों में आए हैं हम, सुन ले तू दिल की पुकार, तू जो हमारा है जहाँ से भी प्यारा है, पवित्र है तेरा नाम। Ladies and gentlemen, this world cannot give you anything much, and even if it gives you, your heart desires something more, something different. But Jesus says, I have come to give you life abundantly, and I have come to give you an everlasting life. Hallelujah. 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 Sat jab tu koi dar na rahe, आंधी आए हमको छू ना सके। When I walk with you, my God, I fear nobody and none. There may be storms in my life, there may be difficulties, but it shall not touch me. You are my God. You are the Alpha and you are the Omega. You are the beginning and you are the end, my God. Son of God, you are above all. Mighty One, Prince of Peace, Lord and King of all. Jesus, Son of God, you are above all. Mighty One, Prince of Peace, Lord and King of all. Thank you, my dear. I want to thank the chairman, the committee of this wonderful program that you've organized. It blessed my heart. The committee members, thank you very much for inviting me all the way from Mumbai, me and my wife. Thank you very much, Pastor Robert Conville. Thank you, Don. Thank you, all you wonderful people. I don't know my names, forgive me for that. But I really, from the bottom of my heart, like to thank you.
and offer my gratitude for giving me this wonderful people to sing to. You have been such a wonderful, attentive crowd. I was telling Rebecca when I was sitting and Pastor was sharing the word, I could see the intensity that you were listening. Not many times people would, in the heat, would like to listen so much to it, but I saw you. And I really thank God for you wonderful people. And my last song I'll do before I do this song, I want to tell you young gentlemen that you sang today, would you just stand up? Please, you young gentlemen who sang before I came, can you give a big round of applause? Your beautiful voice. I believe it was your own composition. Was it? God bless you. What a beautiful voice. You people in Shillong and all over this Meghalaya, of course, such wonderful voices. I just don't know. If you come to Bombay, you will see that everybody will be just taking you, but don't come, it's not all that. It's better over here, you're better off. There are too many people over there and you might get caught in the rush. But anyway, thank you very much for singing. I really enjoyed your song. God bless you. Do more of these kind of songs. Sing for His glory and God bless you. Thank you very much, everybody, and I'd like to do my last song. This is my first gospel song that I did. I was making up, when I was in the film, I was making a song for one morning. I was making a song, a film song for myself, for the films, and I heard a voice asking me, "Cannot you make one song for me?" And it was such a voice I've never heard. And so I put down my guitar with great trembling, and I was very uncomfortable. And slowly I kept quiet for a little while, and then I picked up my guitar. And as you know, because you're a lot of composers and beautiful singers here, you know, it sometimes takes days and weeks and maybe months also to make one song. But this song came to me from the beginning to the end as I strummed the guitar. And I believe the Holy Spirit gave me this song. And after singing for 4 or 5 times, I just realized that it's a story of my own life. So this was my first gospel song I sang. And I'd like to do it for you this afternoon with your permission. मैं पाप में डूबा, ऐसा डूबा, ऐसा डूबा, आँखों में थे आंसू, सबने छोड़ा, सबने छोड़ा, पर तू आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ लेके यीशु तू है तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। I was steeped in sin. I had tears in my eyes, and nobody could help me. But my God, you stretched forth your hand, and you lifted me up. And that's why I say tonight, this afternoon, Yeshu tu hai Mahan, you are great, my God. Tu hai Mahan, teri jai, teri jai, teri jai. Tu jo aaya mere jeevan mein, leke khushiyan, leke pyar. यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। तू जो आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार।
यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। I want to thank you too, sound, for the wonderful sound you gave. One of my very, very best sounds that I've heard in quite a long time. Thank you so much, sound system. God bless you. God, you're above all. There's no like you. मैं पापों में डूबा, ऐसा डूबा, ऐसा डूबा, आँखों में थे आंसू, सबने छोड़ा, सबने छोड़ा, पर तू आया मेरे जीवन में, लेके मुक्ति, salvation, लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तू जो आया। I was invited to the British House of Parliament, and in London we were giving awards that afternoon, and that evening we had a big concert at the Royal Albert Hall. Everybody clapped, 10 minutes clapping at the Royal Albert Hall, 8,000 people inside, 1,000 people outside, and we were very happy. Then I went back to my hotel room, all things were finished, I was alone. These things come and go, only Jesus is yesterday, today, and forever. Hallelujah. मैं दुनिया की चीजों में तुम्हें ढूंढता था, नफरत और मतलब की महफिल में मैं घूमता था, पर तू आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तू जो आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तू जो आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। Thank you very much, wonderful people of Meghalaya. Especially this one is the second time I've group play. I thank God for you all. God bless you, and the Lord be with you. Can I say a small prayer for them, Pastor? If anybody wants prayers before leaving, just say a very short prayer for you. Quickly, if you can lift up your hands, I'd like to pray for you, please. Lift up your hands quickly. I've lifted up mine. Well, quite a few. God bless you. You can put your hands down. I'd like to pray for you. Heavenly Father, just want to thank you for this wonderful afternoon, this wonderful day that God gave us with these wonderful people. Bless them, oh God. Whatever their hearts desire, I do not know. But you know, God, because you know everybody. You know by name, each and every one. And whatever their hearts desire, they cry out to you, Abba, Father, through our Lord Jesus Christ. I pray that I would grant it to them. Bless them. Heal them if there's any healing required. Financial problems, release them of the fund. Any other problem that they have, I pray to the mighty God, when they cry out to you, Abba, Father, I pray thou will answer them. Because thou hast said, cast your burdens unto me, and I will give you rest. So give them rest, give them peace, give them happiness, give them joy, give them healing. And we thank you, Lord, for each one of us this night.
this afternoon in the mighty name of the Most High God, Jehovah. Through the Lord Jesus Christ we pray. Amen. And everybody says? And everybody says? Amen. God bless you. Thank you very much. BJ Benedict, for your beautiful song, inspiring song, and also for your beautiful testimony of your life. Thank you very much for your wife also. And I know that you will return back to Shillong right now. So I wish you safe journey. It's my prayer that God will use you for His glory. Amen. Tekan ka pon nakaliang jom ko ada neton jangan ka kursi jangan BGA teman pesan dan dor lengdo in ai ke jingiatreilang ka pon sabab man kadun skmat benda ka benda. Nakabintay Pastor Conville baga team borok kawe ngidap yung songo yaw blay boblay la pala ingi madan ringkat bat pi hang ni jing shakri hang ni isngi baro arsengi yang kuat pen pau ke jing songo ke ba krawe ya ke Balang Presbyterian ni Jowai ke ba jingiatreilang nado pencim snem ba ya kren hang ni ke festival of peace ba jing shirhem ke ba kila don ban pynkhreh pen biang gi baro ke bang yo I hang ni isngi ko banai khublei ki pastors baro ko ka Balang ki nong sharai Balang ki ko komiti Balang Jingiaseng Thei Jingiaseng Samla ki bala ya Christian ya kani ka kam bakan long kumni kum bakan long munta ngai khublei kham tam e nak benta ki committees ba pher but pelong ini Jingiaseng hakani ka sni ka Balang ka ban pynkhreh shibun tali ki committees ban ngai khublei ka wepui committee ka bai secretary la mention men ne ki bla trejitom ban pen biang iron kam baro ka bangi yo I ha kini Jingiaseng baro da do menin ko ban ngai khublei ru na matai kini ki wei pat ki Balang ki bala Christian ni kini Jingiaseng buran markhab bat pi hang ni ublai kerkhui pi ru kumjo ko ban ngai khublei ru khamtam ya ki counselors baro ki bala shimkia ban wan sigi trainings ki jongi bara nget bau play ula kerkhu pi ling bak training pi yo bang nget skem bagan long ke jingker khu nam ta kan jong pi ban ta baro tu gi mensian ba pi yo ban ye kren benes lok nam ta kan ni ke Jingiaseng ko ban ai khublei la jong pi pra nget pi baro ki bala wan shakni jing shakri hakani ka sngi na do minnin bara nget skem ba pen mi nang ni pinnu mi thuli Ndai pen mi ringkat bat ke jingker khu bau play ut ker khu ye pi nang ni shakmat ga kwa ban bo we ke jingker pat no ga jong pi we pai we ki prabanget be baro pen ken mau le mi pastor ha ke jing duai ke jong pi ko pi yo I ki snam la nang ya ka met la nang no ne ke men sim krang klai ban shakri yo play ban ai go bo blei udang pli shibun kalat kalenti udang ai bore I bandang let sheri shatai ban yalap ya ka gospel kadang kenmau I ka jing duai ka jong pi bo blei no ai I ka met ka bashat ka baklai I don ga jing kli ka bajur bah mar minta hadu minta idang long hi president Jong ka United Bible Societies ke bagi don hadu aspa teli ki National Bible Societies ban hapo jongka Barka Bible Society of India kanika way na kita haduk mentah idang yalam ni kanika seng but I duai bo blame I bore I kajing start belai ban yalam ni kanika seng bershit lup jangka perthai but kam taun I bore I benang la ban yalap hakis nem ki ban nang wan u blame ker khu pi way pai way pin mi nang ni renkat but kajing ker khu ba kajing I ba jing ai kajing blame Bring the kaburam ke jamu. Amen. Dadin melihat snow untuk jika jingkren, bagi jingruai belum kerkuingi, bagi kubong melihat snow bagi kapon. Di kan kapon yang pui bench kabenta bagi syak skor ke tin ke jong belai bau syukur jong kan bagi nang pynkhreh iki donor ki jemut ciperkan jingi banyak snow ke tin ke jong belai lang by Reverend Dr. R. Conville. Ini ruai suai ke jingruai ke benci spotlight pu nyau. Pada din juga ni ke jingruai syukur jong trai syimi kabenta haga ni kapor. Pa atrai la jing sawaman te kapor bakrau
Banjile ikatin jumi syabu briu umla kan pau. Yai keleng ding beneng tangga baman bacimen. Bro ar kita kau keciwai ke cispa lai punyo. Cispa lai kusan itu di badang batu keciwai ke bakam briu. Cispa lai punyo. Jrisaleiñ Jrisaleiñ Try your blade on me. You want young one shong is like that, you could get on me. Can not try. A year up, you begin pie, Shami. Like in the bar of Ipan, King Jesus Christ. Amen. Kajinja, Kabakrautam, Babangim, Yai, Mau, Junam. Hagis ci jang pertai. Kalau habang Jisu lah sayap. Halau kading pena. Nak bentar jangi. Banyak dak pasya sadar pena. Kadang kadang yang pasirkai adu kata-kata. Ban ki pasya sadar pena. Kiak sai banyak halau kading pena. Daki sengi. Kimlah banyak. Bagalang hadu, sirkai hadu kata-kata. Bagi sarkar juga percaya. Haus dem laispa hadim lakayu Jisu. Kilapan sange no. Alsanat na yu koidi. Bagi Bible ko bau Jisu jangi. Lapan yap, yakajin yap, kaba sirkai tam. Habau siya nam taki pop, jangan bagi pop jompi. Berkat kon ke Balang, bagi para ri jonge, kat no Jisu lasya nam taki pop ke jonge. Iku mau bagi kem yu Jisu kerang Balang do, kita kim dan bor ban Punjab yu Jisu, bagi lele su governor pilot. Balang you ban peniap you Jisu. Or governor pilot boleh semendi hajar ngot ki koi di. Pasizin pe latip nu ba hak nu ba pop. Ban ka Bible ka bola pe you Jisu la siam bam dan dau ruem. Ban peniap you Jisu. Bola ko pun lai. Le kita ki rang paling do kita ki ju la peniap you Jisu. Maka le ke tingja ba har kat ka por kan yam ke tinglat ke ju. Uga benau dan kalat ban penlaju wei koi di. Pada pila long mentang ayo kalat ban penlaju Jisu ngan walam hakmat kipat ba. Yo niu taka yo Barabas. Balai tu di baduk pas kibaduk ba em. Bab dan eru. Ban ai ba mi sipai ki jangu. Bala penyam bril. Balai jura. Ngan bu yo hakmat yo ki ban ngan bu yo Jisu bangon kipat ba banji. Ya no bangan penlaj Pajando mga saran pena. Pada kajabing jang upilan. Umut bakin ong penlat yung Jisu bat saran pena yung diudakan. Jika Bible Allah walam yung Barabas yung Jisu hakamat kibriu. Bolong yanungan penlat. Yung Barabas na yung Jisu. Balahe kibriu. Kajingjit. Batamang kikilaman jit. Pagka Bible ka ang tagaway ka sur ki ang pelat yu Barabas batsa dalpna
yo Jisu. Malambagi spasnem kelalay. Kata drama kepelajar kata spasnem melapsana pernah Jisu. Kata drama kepamanga pamahiru nyaak man kapor. Nama degi kam ke jangi, degi kting ke jangi, degi jingbut yang berkat ke jangi. Iyai sana pernah yo Jisu Kristus. Pada nama kan ikatau. Kam dan jing suk, aga jing kemen, aga dah nut ke jang pi. Baru belai ulang orang pi ke ni ke jang mi. Ban pen kelai ke jing in jang pi. Bagi pai nak ke Jingiaseng Ialap. Kibat dap ke jing suk ke jing kemen belai. Magalang ke jing rukam bagi ke po jang ke imarom. Pasua bagi saran penai no koi di ki sempat. Likely ki syabuk ke telang. Hawai syabuk dan south lagi ki nak ke bandep. Pasti sempat kalau jing mong akan koi di kilau ke jalan, pada kita yo au de pasti sempat sau posen. Pada malam Jisu udah uju, kita sempat yung Jisu life berdai sen. Dia nama akan dia dau, akan dia por. Abasya sempat Jisu, siapa sanat pernah. Kalau sau spa ribu pernah kijing mong akan met jong Jisu. Maka Bible kong bagi supaya kita pay Jisu menanjing mong kakle kita tahu kapan sengat siap bagi kita prung jubor lo kakle Jisu. Maka long ke kawa shirkei ban pay Jisu akan dikapor. Prophet Isaiah pas nem sebanjak kata dinja uang de habayo iyo danjing babriu bangini bahayo. Akhirnya kijongi orang Jisu bapa priwem, bau syak nam ta jongi. Danjing babriu ru udak dakas nam nakle hakjat. Dan kapan kalau kita dalam Jisu pandai syalor ulung Kalbari sabar ke Jerusalem. Bau Jisu lapan baik kadik penam, kalau kelon namar kasnam kalau mi dau nak kapan ke jamu. Baiklah penbor, Jowai Simon Nasarini menyerap yung Jisu ban baik kata kadik penam. Nak kemau dengang katok Islam. Weu nong dalam politik na Delhi. Wong baga niam Kristen kadik niam pareng Western religion. Ubaklah. Namun Jisu klaim kah bilang, nak klaim kah Amerika, Jisu lah kah Palestine, pedeng juga percaya penong belai juga percaya penong kawai. Bau beri bayar nengkong Jisu, bau ba ya kata kadi na bau kelan dari unang Afrika udah yang deng doli. Tinggal lapoi halolong Kalbari. Jisu pailas dang masalah naik armut taki koi di berelam lang bau Jisu. Baiklah sahabat sa ki prek hak ketiu Jisu. Bagi kita ki koi di ong ketiu jong belai kilai grand ben je kita ki sipai. Leu Jisu parlas ngap jar. Kum kalang brot ke pas ngap jar ong ketiu jong belai. Hakamat ki nong och juk jong ka. Sisa sim laang lai kasintur. Baiklah ai ya kawain ban penjem ya kejimpang pada Bible kau Jisu lakin tat bandi kata kawain maru Jisu utrang bandi ya ka basa terkong jo kejing di bak thang tam jo kejing yap ka jaga jong i ban ka ban tha jong i ko ban salut ya kejing yap ban pau ya ko pertei pajangi bau belai ui yang i bau belai kloi ban ma iki pop ke jong i markas nam ke jong Jisu halolom Kalbari. Wapala ka Bible ke tu yang i bagi dan ki break ba syang haluk tau long ki pet haja ka masuk ne Jisu kelakan ben Jisu. Mereka penkiai ki wei mereka mi payuranas penkiai la de penyem ya la de Jisu. Kita ki break ba manla kim song tu bau belai lat bulu pa.
Bau Jisu udah banyak halor keding pena. Nama tang lembaga kata kajing syayam halor keding pena. Baka pertai kalapan jo ya kajing penim baka kajing mabai. Nama ka Bible kong nama amdan kawai pada kerteng apa ka beneng. Ya ka balai apa beneng Hebrew. Tak baka day pan penim yangi. Padu pola bu thos Kinong Korin tuong kumni naman ngalakot jing mut bangan nemtip iya pedang jong pi nilai tang yu Jesus Christ baja uru balasya sanar na balai namar bo balai ulan lum lang hakading na yakajing sisya jong ki ei par bat kamtam yakajing sisya jong ngau nong pop bajong pi nong pop Jeng sisya jongi, batang kau ikanti, penyoma jeng sup pergi mabai, day kading pernah, kajong Jesus Christ. Kon ke Balang, larang Jesus landaya kalau kading pernah, menung don jubah bagi pop ke jongi, menung don jubah bagi problems ke jongi. Datang nak kalenti jo kading pernah. Bangi ila panyo pan phai biang so blai de namar kani ka daw kalau kapadan kam yung Jisu pon ne ha kata kadipna mangi kibril idan hang banyo ka dujak wajing bisa lu blai ulah ai yang hi yo Chris balarakan ni kajan mit pibu kajing sania chang piau Jesus Christ when ai pi kajing so kamu si maka donor ke jauh pi. Teu Jisu ya kalau kata kadang pernah. Nam tak kipok ke jauh ini. Bat kibril, baru kita mempekai, kita keren beng Jisu. Bagi kita arut kita kai tu belasyak salam prabu Jisu, kita keren beng Jisu. Mereka Bible kau muai nak kita sedang balong jar-jar. Bersama sedang yang palak jauh. Bahawa pet yu Jisu, ya suh kikintin bami dak sentuh Jisu. Bola kemau, ya ke ibu ka kme jong ka ang budang kena. Bagaya thu yu kulung dang kena dang. Bo sya ka ka si unon Messiah. Bahawa pet ya kita ka dur jong Jisu ala ka dik na. Upay on si ka dik ka di, uli new brevi may yo mau ding Messiah. Mengai ngo ya pikir men kami bahikai igi khun yang pisang Jisu. Bau kemau ya tien juga kami bau pet yu Jisu. Usum tu bai man uni day unang penim. Baga Bible kong los neng to polok. Wang membership ting setia yu blai. Mangiyo diang ya kabadai banginyo ye baro iki pengalale nlai uni ukrim jale ye ru kabam day. Ola pai siu Jisu ang ka Bible. Balpan ang Jisu kajing pan ka ba ima bam lalong. Wang ko Jisu. Tu kemau yang ndame poi hakahima jong me. Manang ta ka Bible kong Jisu lai ka jubam bapen lengo ya ka beneng. Bapen lengo ya angel ha beneng wang shisha ngong ha me. Hakane kasi menlong lem nga ha paradise. Tekon ka Balang palok pa ito nga. Unong tu, unang penyabriw. Siya bandukot man si matmel ka Jingiap. Upay siya Jisu. Kaya doang maam ya nga. Kaya doang isne ya nga. Uday unang penyabriw. Tip kita kitin. Utip takaway kitin. Ang Jisu kemau ya nga. Jisu ang hakanikas ngimen long lemban nga ha paradise. Te namtabo no pi bawan jeng ni Jingiaseng. Bagi jinja kalau ngi long sem dong pi. Jinja dong pi kam sem pi marway. Kelap bersyang beliau Jisu kelip yo. Hisu bom dan bala menyerap ya pi. Pim ji force new bagi ni janmit pin ya kendo bat Jisu.
film plan ya kata. Kadang ke jingkelmen ya pi, bidan dengan Jingiaseng. Utau dah kaju, klaim dah force new. Mereka kata kasih, yo mai ke jingsuk apa neng. Klaim dah pun baptis you, klaim dah lagi kamu pak, klaim pelikat bap, klaim dah baptis you, klaim dah apa neng balai bau jisu. Oleh alam you siapa neng. Kau ini tin was kodor tam kadang tin mabai. Bagaimana kasih Yesus lama piau, ipop borok boleh. Kajing tu, kajing penyak beriu, kajing syok, kajing adat, borok lama piau. Padudan apa neng? Beliau mahal kajing sup, kajing kemen, hakam sim kajing. Dan lightly kajing jalo, kajing pernah. Halo kelung kabri kaya tu ini sepang ke gospel. Benar kong. Kaya tu yang mi sepang kejing telah ke pamun. Kani kadai tangka wei. Hagak tin kadang ulai. Kaya tu yang mi beriu kelah ke pamun. Shua utkut mensim. Tangka wei. Tangka wei. Membangi menduk jingkermen. Banyak mak juga jing sok jing kemen ke donut jongi. Nei tangka wei. Kajing kelah ke pemut hatmer kajing ya bamangi ikon joka balang nyem nung ken sting. Jadi jing kajing mabai kajing mulai. Kan dong nangi i lech ke Jingiaseng Ialap. Boteng si boteng ban pai ju Jesus. I ken sting. Yem day ban ken sting. Kani ke tu kana kapan kemau yang ini day ban loy ban kok mu. Apakah saat kemen sim bukan men sim aku. Ini ban diang yu Yesus. Hak men sim kita nut kita ni. Nyim tu ke ai wala pelong yu ni dakai ban pai ju Yesus. Nyim tu. Dengan ngej kem maka dia bu pet yu Yesus. Obios ngau yu Yesus ki kentin ke jamu. Baru lapai yu Yesus. Kukun ke balang. Kaya pop apila le. Kaya apila le. Pitip bapimday ban le. Pile. Kaya. Pimdi ban berkat, ban tren, pimdi ban le. Ni le. Kila belum Kristan, film belum Kristan compare. Ngidon kajing tip lam ngitip. Abang ilay persya yo belay. Oh, kilong hing mentah kilong hing Kristan badan tang kajing Yesus. Lese pila pun mong you know. Lese ke kebe jong kajing kam tip pilai mo pi. Kupa jong kajing. Yo kupa jong kajing tip pilai mo pi ke kebe jong kajing. Bukan lagi kun samla. Imei pa im tip ke ibing le. Ke kapok. Kapila le. Compare ke kapok kapila le. Tetapi wan akan dikestem, akan dikejanmir, akan kejar keding pernah. Ublay pun mah pi, ublay pun ku je pi, wan pun long pi ubriu kebriu batmai, wan ay pi kejeng sup kejeng kemen. Masai lah je pi sibet wan kejar keding pernah. Mana khot je pi wan kejar keding pernah. Wat atatin wan kejar keding pernah. Di tangan ta, tapi awan mah je kejeng sup kejeng ublay. Kabal part kani kajing tu kana ka kren chapa kajing ngai to men ngai how Jisu bo try ban sempat im ya me hanaikat kita pa pedeng yu ha kita lai bor ban ki ku nu blai kata kita ke bang ngai ha ka keteng jomu tau da ka mo la ha ka wai ka sni ndam poi sa hima jong me le Jisu ang ha ka ni ka sni. Kani kasih, berlambat ngah paradise. Kajing kolar happy, kani kajan me kalau, kani kajan me. Tapi wan cakap dik na, nyau ma cakap jing sup kajong play. Tapi wan tak bangai, tak berkelah bangun. Masa kelah penkelah, ya kajing im jopi. Pilih pai sih, nak kajing sup, kajing kemen nak kadonu jopi. Aku apa yang kendiat sebagai negara tian bong ni dakai bong. Kemau yang
kumbau bleu klet kamlang badan akor banang bleu klet juklet bleu juklet ban pai ya kal you slap ya ka si how pop pop ha kata juklet bleu ni ting iklet kan iklet kalau kau bagi jing jah je oleh dom bang te silong ke bangam jula seban klet kalau kau bagi long kami kadon kon sirang arngun ukpa ulayap no wan kau beli hablei nak kau bagi ye cikinta si bagi cikinta ban sat ban kling ban yo pisa ban pas school gini kon ban ai ban gi kon ajaran kata ka ye ka ka dei ban le kata ka si kim so tana ji khlung ki baret bagong ini kena kon jama arut khinrang songkop hai ko ni mei litrei ngan sawan klo sei bale takar te kalami na ye ka khang talai ka ya ka di khang namar ka ti ki mi te khila bale ka shabar ki ja ka litrei ka ja por man si kuma khatsan minit aden bakala pa ka lai te ka ta ko ka kme kita ki ben kami ki basong ha ro hangta ka so ka jinglan yar ti khlu bar bi phai ka ta ka sur ba poi i da gdik ta ka tebe dem bagi mare si kata ka dem si kata ka jing sawa i pe ka ta ka i ka la i bagi le ban pen pai ka ta la kim la ki pen pai ka jing kim la jo so jinglan yar ki khlu ma po padang ta ki wan si rang ba ta suan ba pen pai ka ta la ki room tak terima apa pakai ding apa kaya. Utau kelung berdrius nem, ukudup ya para wasaus nem kesadem. Bapak buat kila inding. Mar kunta kila elam ya ki beramut Jaka hospital ang tayo jayau. Padahal di hari bikin elam. Tak armut ki kelung ki yap. Jayo. Katakan kami kamu beli. Kajing kerki banik tray, kaklet ban pelip ya katokas ka stove kerosene, dash pan kam stove kerosene, pagi kelong kaji lakai keserang ki kum kenjak, ka khot kataga ompriang syarat ka kemding ka dia, ki yap, amal baka klet, nreu play, juklet ublay, Tarik kala dah ublay uklet ban pai ka singi. Kan dok jinjar ke percaya, dok leh berpayu slap, kan dok syok bakin jinjar. Juklet. Bau beleru, juklet hip hop ke jangi. Ke Bible kau tu tiap scam lu baka pop teu pi kan lap ya pi. Nama beleru alam ya ke kam baro ka jing bisa, bade ka baro bala buri. Kau wei ka pop bangi lale. Musak bisa beleru. Kaya ka pop nga ang biang kini kejapi. Apabila le, apabila ngasa pan maaf lo play. Na hiboteng, ado kejingiap kalap ya pi. Berkata kasi jing bisa jeng play. Aga scream ka jang play. Dan paulut ki pop ka jang ha jang pi. Mayi ka pop ka bangale. Sansnem mensuang. Kasan senam mencuang, aku senam mencuang. Ngalak klen no di tempat. Ada yang ingat kemar kata kepap kalau bak dir pan mam lo boleh. Kamdan ka ru mangile. Mangilaban puri no boleh. Di kumno pieng. Akamadu boleh kan dengan jambe. Ada jarang kat. Tapi yap. Halet di saya, kumno pieng, aku madu play. Mereka Bible kau ngru, bau play ku mau ya pieng ah, juklet. Bible kau tip kan nukis nyuk kan hasnyuk jongi, akli jongi. Utip ikan basne mengilale, utip ikan bisni, utip. Yos ngo yang kata kentien ke babi nak sentuh teng abadam plak ke mixin dia utip begitu nreu yai ya pi
Jala blay, kumau lo je baro. Ngayeng ang ni kaman jom pi manya tui kawe ka jing sisya. Maka bayar bat kong sakawe ka jing sisya. O blay ula banklet. Blay ula banklet yaki pop ka jogi. Namar ka snam. Kabami halo ka ding pana. Wajai mapulatam halo ka ding pana. Blay lo sim ki pop jonga ki pop jong pi wala bo halo Jisu. Kawai belagu try wala bo halo jongu ya ka jing bam hop jongi baro. Namar bu Jisu la pen mi la ka snam. Blay la pan klet ki pop ki jongi. Kata ka pop. Kapan pen rem yang isi jong. Blay ula pan klet. Kawai belang blay orang ngalong ta papendam no yang jing rengkang jong me. Ko kun ka balang mat parlo pa yi jong a. Namalu Jrisaleiñ papen mi ka snam pom le mi pat hagasni ka balai. De namar ka ni ka daw. Tapi wan ka ni ka janme akamat ka di ta. Jisu nung kemau syo yaki pop jong pi. Teka jeng geli lagi ko jo ka balang bali jaseng mandasi beli ko ba doai kalau kan ni. Itip bahasa kang Jisu. Dengai semennya fi baro ka piatip bahasa kang Jisu. Ai puju amat. Puju amat. Yo Jisu mesti puju pi. Kapir nak jing tip ka yo ma Jisu po mesti jong pi. Kani ke bu blay ko ay pia kani ka janme pinyo ma dan ladi ya ka jing sup ku ji ma ei ku jong blay te bo wan pai cha ka jat ka ding na ngam tip ka ei bo ku wit ku jing jong pi wan bread how Jisu ka ding janme Tuhan kesuang awan cik ni kita sering teman kadon kami ayu blay haka ye ke jong a kadon kami ayu blay ke jing im jong dan batip te kat nu ke jing ja jong a blay lo blam ye pi haka ni ka por bat pim nu yo shu ku ni ka por man yo e ke jing sup ke jong blay ke jing im jong pi ho kadon kami ayu blay ngan le kum nu ka bible ko pi de ben lightly ke blay man ka la ka mo ka be Gak perlu kelat bersama nanti aja fight deh, fight deh. Sudah perlu apa ni pelak kalah memut. Awak kan diri yang ada Kristen, yang mana yang Kristen, ada Jingiaseng Ialap apa yang kalah memut. Gaya fight, perlu kelat dikata. Lagi kau kerjaan mi, hamukar. Ialap iwe, nak ialap pauna makni jadi pala pariat. Sampai lah parian, yung kam biang bagilang agay Kristen. Namda pila yung mat, nakasdam mo Jisu, panjang pan ku ya pi, kamansi mo jang pi. Ngam nung klet kata kajan mir, tap kamansi maya cakmat, ai ti lut jadi Yesus Jisu. Kalau dia balik pulih saya bilang, kemahan ngau pai ngam lai pulih bilang ngam pastor, kim ngai, benang pastor, no, benang pastor. Kim ni, ada kata kami, kalau dia nak yang orang kumne, dia nama, dia nak Jisu, ngak kat jepi ke dia jangan, ada dan kan nu kejingi, kan jumlah kejingi macam pi, mana itu lah, mana itu yang Jisu, apa, tak kejingi, I know you play, dia ban tip, dia ban suatu, tak kejingi, wan tak kejingi, berkabalai apa, agak bapau. Aku apa? Lagi aku akan mahal. Kamu lang pasok badim kejing Kristen lagi dipinjak ke pemerintah. Pinjak keren baik, kibrek keren baik. Kenapa jeng nam tahu Jisu akumat kipalok kejang pi. Kenapa jeng tahu Jisu akayo kahat kejang pi. Hagi office kejang pi, hagi college kejang pi, hagi school kejang pi. Kam long ke pasok panboji Jisu. Ino yo suka ni kapor, kumudi ka janwin. Yo sngoi ka sur janga, leka donu mensim kuren ye pi.
Pi dan kam you blay. Pi dan kam yang jing sup adu blay. Jisu wong kawan hanga. Pi baru ke batat pada kia ke jing ken. Dengan penjem ni pi. Pi asu ke jing lap bon se. Ngam kwa ban repeat. Pi lagi pas start ke sotu. Balai pun slam mesti pun ada te. Wan ma dia ke jing sup ni ke jambi. Blay dia rap ya pi. Bawa ban play pi ke dia jambi. Makam yo i. Habu Jisu bai. Jaga ding pernah silom Kalvari. Makam ni kipat jonga. Kerkas nam kebatut nak kebat Jisu. Makam ni kipat jonga. Kepat siap siap Habu Jisu. Makam ni itu ki break. Wassalam berkisah ketika jatuh Yesus. Kali merengangai. Bang Yesus yang kalau kau nak, uyak, namenta, jomah, baca pi, baca jomah pi mentaman rai. Yesus dia kepercayai, jomah pi. Wah, pihak ketika por penginjam dan mikir kabel kiman penginjam doai. Terus bahawan dan mikir kabel kiman. Malai ibu orang batlot jangan. An kemau ya pi. Tapi aso bonsi. Baca pun kemau ya pi. Bong VJ mana dan bala penyerap batang Jisu. Dari kerjaan me, piwan bagi jikit kita kia, sem jauh pi marway. Dan dia kalau ye long sem jauh pi, aku bantuai nam ta jauh pi, aku hawa aku bantuai nam ta jauh pi, berpin bidang yang Jisu, dari kerjaan me, aku ambil curah kiti, aku pastor bantuai nam ta jauh, so barai kiti, beri guru ya pi, saya dia ni awak beri guru ya pi. Sedih dan jangan sekadiang jangan. God bless you. Beri kupi. Oh no kikti. Beri rai hiktunya doa. Akrai. Ilayu asu bonsin. Yang kubor. Jangan lom kalbari kading panah jangan. Mereka di kerjaan mereka kemau yang ini. Mereka di kerjaan mereka doan kikun jom ilara lagi kiti. Begitu dan kami me, kerja im jom ki marway. Mereka long ye long sem jom ki. Kena kiti play jom ya try. But scam ni kiti jom ki. But peten ki. Jaga jat kiti panah. Makini baru ngapan hakateng Yesus Kristus. Amen. Jowai kaba sanspa lai puar wat kentat ko Yesus janot ngo kanyam dong. Haba medang khodi giwe wat kentat janga. Kemam dei manga ho bala pen bring ye fi ke dik nam dei manga bre. Ti jang men sim jang blai. La ben kentat janga. Lai wat kentat you blai. To Jowai kan ni Jowai ta ka bayang. Ko di je pi barai kiti ba ki wei barai bom rai kiti wan cha kamat. Ye nong ka jing Jowai kan ap pi bhai nga sen parong panjor. Ye nong ka jing Jowai wat pi wan. To ye Jowai la kan ni Jowai. Ka ba san spa lai pu ar. Wan should try Jesu wan cha kamat ni. What kentatku Jesu je no Sngel kaya jonga haba medang kot yaki iwe wat kentat yang
wat gentan yang Namata te Oman se mo ko Ukraine ke dono ke jong pe namata te kata wat gentan yang man se mo ko wat pelanai ke ga se mai pha shi klan da so thu kami oma ka jong so ka man se mo dono ke jong pe wan kon ka balang wan chaka ka ding na wan ka ma jong a wan ka ma ka ding na ji su wan ya roi ka thot ka ba si ka ba nang roi wan chu play wan Shangan wan catching is name Jinx ngehun ban shem Habatem haka jinx ngehu usi Jingait Lord Penskep Jesus Ngeuka Yam Jonga Haba Medang Kot Yaki Wat gentan yang ngam don hokku try banda wan chu play ya ke jang pe tang ba mi la sha ya ka dot nut sniu pen la namarte pona ji wan khong jo balang wan phai shu ji su wan phai wan ba yo ma de di ma be ke ji su khe ke jang pe Ngeuka ya Haba Medang Kot Yaki Wat gentan yang Me uten rai krau kachi wan chu play wan Ban kaching suk jai ngam don shu hanek haken deu tan ma me ku try Ngeuka Yam Jonga Haba Medang Kot Yaki Wat gentan yang kalau no janga ka khia mangatip dan nap leng jang pi dan kam yung blai ka hi ka jang pi ka jing jang pi marwai le ka dan ka jing le so ta no khile ai ti ngam so ye le ka bai pa ka po bu te ka di ka jan me da se ka jan me ba khat do ba bila ba nya sem bo blai ba bu te ya rai biang se hi se na ka ka ba atau man sim yung blame ko na ka daw lu to jong pi kun ka ba para lo ba ye jong wat pa ne ya de wan chi come on blame ya ra pi na to ka ka ba sa shi sim ba ya rai Shangan wan catching is name
Jings ngehun ban shem ha dem ha ka jings ngeu si jing et Lord penske Ngeuka yam jonga haba midang kot yakiwe wakentat yanga ngam don hokku try banda awa tang ba mi lasha Jaka don notes new penke nama ding pona Sai balai mengai kerpa japi nama ngai oma du Jisu okande no engam chik minero akwa ba phiru phi oma du Jisu kalau yeng long sem kan nyat be kaji em dong phi kan nyat be kular bandar ka ba phi kali gala ba phi shem bo balai ya ruai ga to khot ka ba khat do ba ka na ruai wan chi try Jisu kita kading na Mình đang quay cái này, anh cứ pa đi pastor cho đi, sau đó luôn, lại cái gì đói năm ta cho đi bao nhiêu cái mặt, lại cái gì không cần quay, xây xin cái khót cái khát đủ, giờ quay quan trọng mà. Lê uten rai krau ka chi ing bat ka chi suk ngam don shu hat leng ha kun del tang ma me ku twa One show play, one man ma Dieu Jésus. Wat kentat yang Suji One love way to try one. Kayam jonga midang Try one of your Wat kentat yang Kenran pakodol mi ong utabuan siya dalay-lay nga nam kentat noy usyaba Nang magka-drive in daw mun siya bakoy wapang kanu is pangkapap kahapag kajing bisyal magka-drive in Jara papam da kan kiman sim ka bakodol ka bawan da kajing berkendo ko jo mun sim bakoy na drive
Gini ama di kata kajing temai jaga jing em ko trai. Mar mela ong lam tala lau eu dan hau Chris orang jing tau betamai. Ke ki berem kala do na pada kami ke kala jalan betamai. Miang ko kan rabi kat ke bala pediang eme ke to manai bor ban ki ko no belai. Abagi pais mere ke jing kala ke pamut kan rabi. Asnam ke be jaun kalbri be ke jingai ju ke tap yang ke rabi ni. Ma pi pun ko ni sai ko tau tamai. Kan ma por rang sa jaga dengan chenmet ko trabi na baga counseling ko trabi baga jingseng ialap ka khado trai ki na po ka jilang ne ran ada ka bawai no to ai baga jingi ba jok lok pa jingai ko jung Jesus Christ ka jing slap jung woman se ba khoi ki ne la wai blai ki nai dar ka ban ni na ba jaga ka por ki mai ki ko ki lang saurang ka prthai na do mata ki bom ko ro amen.